I've tendered my resignation to my party, both as a DA member and as a member of the KZN legislature. Ngamurahu ha u shuma kha lihoro lwa minwaha i balelwa mitanu ava murado vhari masha. Vho-Ntuli vho thoma lwendo lwa polotiki vha tshi kha ḓi tou vha muswa nga ṅwaha wa gidi mbili fumi-raru. Vho mbo ḓi aluwa ngomu kha lihoro la DA he vha mbo ḓi itiwa muambeli wa muhasho wa mavhusele ngomu kha lihoro khathihi na u vha murado wa buthano la vundu ngei Kwazulu Natal. Vha khou edza vhaṅwe vharangaphanḓa vha lihoro vho tutshelaho lihoro sa vho-Mbali Ntuli vhe vha vha vhene ḓorobo wa masipala wa Midvaal. Vha ri vho tutshela lihoro nga lufuno lwavho hu sina uyo we a vha kombetshedza. I've decided of my own volition that for my own personal growth and my own trajectory in terms of what I see as being the role that I play in the country, to step back, and I think that a good dancer always knows when to exit the stage. Vha ḓivhelwa u bvukulula zwa anwani havho vha sa shushedzwi nga tshithu. Mbamaho ḽa Vho-Ntuli vho imedzana na murangaphanḓa wa DA Vho-John Steenhuisen vha tshi ṱaṱisanela vhuimo ha u vha murangaphanḓa wa lihoro. Vha khou sasaladza vhaṅwe vharangaphanḓa vha lihoro vhane vha ri ndi vhone amba dzifhele kha tsheo dza lihoro. I think that I've always been very forthright about the things that I think have not gone well in the party. It's why instead of just only complaining, I started a campaign to try and run to be able to change it, because I don't believe that you should only criticize and not do anything. But at the same time, I've stayed in the party. I've still done all my work up until the very last day, because I also respect democratic outcomes and I respect that people have a different view, and I wish them all the very best in continuing to do what they do. I think Mbali is a dynamic young lady and she resonates with people, and I think that's one of her biggest assets, and she certainly played a role, particularly in more rural constituencies where she built structures on the ground. Now I think that the current exodus of leaders that has taken place is really starting to spell, I don't want to say the end of the party, but the end of the party as we've known it. They're going to continue to shrink until they become a one-two-man party that only represents your local suburbs in Johannesburg, Durban, and Cape Town, and other suburban areas of this country. Vho-Ntuli vha ri a vha khou ṱahela kha ḽiṅwe ḽihoro fhedzi vha ḓo ita nḓivhadzo hu si kale uri nḓila dzo livha ngafhi.